Pozdrav svima i dobrodošli u novi video u kojem budem pričala malo o čitanju i o knjigama. Ja se ne sjećam da sam ja voljela ikad čitati, bar kad se tiče nekakve slobodne literature tokom školovanja. Više su to bile literature koje su se morale, lektire koje su se morale pročitati, pa sam onda to samo čitala. Ali ipak se sjećam nekih knjiga, recimo iz osnovne škole Vanda od Silvije Šesto, curica koja se zaljubila u profu, iz matematike, ako se ne varam, i Pero, Budak i Mečava. Kad se tiče slobodne literature u srednjoj školi, pročitala sam par knjiga svega, od kojih bih izdvojila ovu Ženu u kavezu. Radi se o političarki koja je bila zatočena u, ajmo reći, nekoj mentalnoj kapsuli. Čak postoji film na osnovi te knjige. Tijekom fakulteta gotovo ista priča. Dobro, tokom fakulteta sam čitala dosta stručne literature, pošto mi je trebalo to za seminare i za raznorazne sastavke, prezentacije itd. Međutim, pročitala sam sveukupno 2 knjige tokom fakulteta i to su knjige Rusmira Mahmut-Čehajića. Radi se o zapravo islamu i kroz aspekt islama proteže nekakve svakodnevne teme. Baš su dobre knjige, baš su od koristi. Zanimljivo je vidjeti i ući u taj svijet malo. Tako da je sve to vrijeme bila nekakva, ajmo reći, pauza od čitanja. Međutim, kako sam pratila na YouTube i na TikToku, sad pratim dosta ljudi koji čita i to me zapravo motiviralo da natrag počinjem čitati. Poručila neke knjige koje sam odlučila pročitati, jel? Naprimjer, ova Depra od Aleksandre Stanković. Aleksandar Stanković, ko ne zna, je voditelj emisije Nedjeljom u 2. Nakon te knjige sam odlučila naprosto nastaviti čitati tempom koji meni odgovara. Naravno da ne čitam svaki dan, nisam knjiški moljac, ali da, odlučila sam natrag početi malo kao čitati, što beletristiku, što stručnu literaturu, uopće nebitno. Naručujem si kaj mi padne na pamet. Nemam neki popis strogo određeni, znam otprilike kaj mi se čita i kaj bih htjela pročitati, ali nemam onako zastavljeni popis u Excelici. Naprosto scrollam po tim stranicama za naručivanje knjiga i na kaj naletim da mi je zanimljivo, to si zapravo i uzmem, bez obzira kaj velim opet. Imam neki kao listu želja, imam neki popis, ali nije strogo određeno i nije da si po tom popisu strogo naručujem. Sad da konačno dođemo možda do konkretnih knjiga koje bi možda i preporučila. To je knjiga ova o 80-ima Snježane Banović, dakle knjiga priča o 80-im godinama, o životu, o tome kako su oni proživljavali tinejdžerske dane i mlade dane, kaj su slušali, gdje su možda radili prve studentske poslove. Zatim sam jako ponosna kad sam si uzela par knjiga o filmu, zato me baš zanimalo i zanimljivo je čitati i zanimljivo je ući u sav taj svijet. Jako sam ponosna kad sam pročitala jednu tu knjigu na ćirilici i nadam se da budem ih još pročitala. Preporučila bi Ukrštene riječi Zorana Kostića-Caneta, dakle frontman Party Breakersa. Njegove intervjue sam gledala i zapravo u tim intervjuima je također on recitirao, ako mogu to tako reći, recitirao neke od svojih stihova iz tih pjesama, tako da me privuklo i odlučila sam si naručiti njegovu knjigu. I definitivno Tanga Boj od Hrvoja Kovačevića, definitivno preporučujem. Dosta je opičena knjiga, dakle govori o ubojstvu muškarca koji radi na radio postaji. Pronašli su ga ljudi pred zgradom u tangama maskiranog u macu. Rekla sam da nemam baš neki strogi popis po kojem kupujem, odnosno čitam knjige, ali eto, htjela bih pročitati biografiju od Mire Furlan, od Borisa Kavaca, to su glumac i glumica. Zatim Lemmy Kilmister, to je frontman grupe Motorhead. To bih htjela pročitati, to je opet biografija, sve su to nekako autobiografije. Zatim Besnilo. Definitivno bih htjela pročitati još koju knjigu od Momo Hapora, knjigu Mate Gabora, on je psihijatar. A kad se stručne literature tiče, htjela bih pročitati nekoliko knjiga o pomorskom prijevozu, to me dosta zanimalo kao studenticu. A mene trenutačno čeka autobiografija Anthonyja Kiddisa, frontmana grupe Red Hot Chili Peppers. I to bi bilo sve. Hvala vam na gledanju ovog videa. Nadam se da je ovo poslužilo nekome kao možda motivacija za čitanje i da sam možda nekome dala neki prijedlog. Hvala vam na gledanju još jedan put i vidimo se u sljedećem videu.